Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Musidɓe julɓe nene gotoɓe associuɓe ɗiɗo liŋji meɗen ɗiɗi ɗum ko honɗum base lawol kisal kañumma e o radio meɗen musidɓe meɗen ɗo ɗe l'islam sans frontiére ɓe ina ɗum al islam bila hudud. Aray ko ceernoɓe meɗen mawɓe ɓe wonduɗen ɗo ɗe imamuɓe meɗen tedduɓe wonɓe kasare ɗo ɗe aray marɗen ɗo hannde ɗum ko homɓe nde ɓe yoga e meɗen ɓuuri anndude e oustaz Mahfouz Ba ɓe jogani en ɗo yewtere e jilsa men oɗo rabia mo ɓe woni e waɗande ɗo ɗe tan mbi seeɗa e muɗum inchallah yen ko Allah hokken e saaye muɗum o aray ko emmere ɗum ɗo wonɗen e ummodirde ɗo ɗe jentito ɗaɓɓa nafoore muɗum gollitira kadi ɓay haray ko yowndire l'islam on ko ma anden saria l'islam on e mandargaji yowdirɗe e muɗum ɗin si wawi wuudirde no moƴƴiri bela hiɗen tawoya Allah on kanko meɗen Mahfouz Ba. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz tafaddal mas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. haray e yette Allah subhanahu wa ta'ala newnan ɗo en ndeɗo jonde men nayaɓere e oɗo radio meɗen al islam bila hudud e ka page Facebook lawol kisal. haray ɗen sanna ɗen jarna siɓɓe meɗen wonɓe e accitude golleji muɗum luɓa en nanɗe maɓɓe e ɗiɗo sa'iji fi en ɓeydodir e kaɗo diina. ɗum ɗo no jeeya e nemaji Allah ɗi tawata ɗen hani mo yettude dow mum jarnamo sabu peewal heɓortani tun ko si Allah okki neɗɗo. yiɗugol jentagol fii ka diina yewtete heɓortani to ko si Allah okki neɗɗo. idan kala ko Allah okki neɗɗo on haray ko dokkal ngal o hani jarnude Allah e muɗum e weltanomo e dow muɗum. haray ɗe yettamo kanko subhanahu wa ta'ala jarnamo seedanomo gotan kako makko ngun seedo omo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah o ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli yo ɓanginan en kaɗo dina o ɓangini ha Allah seeditike julɓe ɓe o wondunoɓen seeditike wondema o yettini dina kan. haray en tawa Allah juule nelaɗo ɓe gure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe e haray no fotodirno ɗen noon ko wonnoɗen e yewtude e jondeji men ɗiɗi arani ɗiya ko asbab al maghfira. kono hande aray sabu nganto en woñoto ɗon seeɗa ƴetten toɓɓere goo en artoya inchallah subhanahu wa ta'ala yontere hande si Allah tawni en e soggugol ɗiɗo asbabul maghfira ɗi fotoɗen jama inchallah. e haray hande ko wonɗen e yewtude ɗo embere o ko Allah on newni ko fii ko wiyete kon golle moƴƴe. ɗo gili haray bani adama on no ɓe wiiri noon al insan khuliqa fi hadihi l hayati dunia li yamal thumma yub'ath ala amalihi fa huwa lam yukhlaq abathan wa lam yutrak suda والسعيد من قدم لنفسه خيرا يجده عند الله زخرا والسقي من قدم لنفسه شرا تكون عاقبته غسرا. wi haray en andu neɗɗanke on se wi neɗɗanke wala goɗɗo goo ko enen
mana ene yimɓe ɓen ko tagaɗen e ɗan gurdam aduna ɗo ko fiyi en gollu. En addaka ɗo fiyi en ɗano, en addaka ɗo fiyi en fowto, bal ko yi en gollu ɗo fiyi en fowto yo ñande go. Si on ti noon eɓɓi o fowtoto o gollali, fowtere makko nden nde wonta fowtere yettininde. Neɗɗo on ko aduna yo aduna ɗo ko fiyi o gollu, on tuma so o golli ha gurdam makko ɗan lanni o maayi, o immintine noon fiyi o yoɓe e dow ɗe golle makko ɗe o golluno. Haray kanko neɗɗo on mo hani andude o tagaka fini tun. Allah subhanahu wa ta'ala himo teddi ɓuri waɗugol hunde ni tun. Ko waɗi kon fuu no woodi ko fi hulɗum o waɗani. Ko waɗi kon fuu himo yeeti en kadi ko fi hulɗum o waɗani. Ko ɗum waɗi o humpiti e wondema ko o tagiri gurdam e mayde, wona fi lettugol en, wona fi jaggugol en, na fi hollugol himo wawi en, bal ko tagi gurdam e mayde ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ko fi darndagol on tan, ko hombo e mon ɓuri moƴƴude golle. Idan kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti ko darndagol gollata golle moƴƴe. Haray neɗɗo on o immintinta yawmal qiyama ɓawande mayde nde gasi, fiyo neɗɗo on yoɓe e hoore golle makko ɗen. Ko ɗum waɗi neɗɗo no hani famude e jaka o tagaka ni tun, bal ko taga ko fiyo gollu, o accitiraka kadi hoore makko, tawa ko faala wo ko ɗum moƴƴi, ko mettimo wo ko ɗum boni. Afan kanko neɗɗo on o accitiraka hoore makko. Ɓe wi noon haray ko woni neɗɗo malaɗo yo Allah waɗi en on. Ko woni neɗɗo malaɗo ko on neɗɗo ardinanɗo hoore mum moƴƴere nde tawata o tawoyay himo maranaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ɗo woni nde moƴƴere ko konngol, woni ko kuugal, haray yo andu ɗum ko marari makko yawmal qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha. Mo golli ko moƴƴi ko hoore makko gollani, a gollanta ko moƴƴi fi goɗɗo, bal se a golli ko moƴƴi ɗuuɗi fanɗi ko fima an golluɗo on. Haysa a ñammini goɗɗo, haysa a okkori goɗɗo, haysa a holtini goɗɗo, haysa a ñawdi nawnuɗo, konko waɗɗa ɗon a fewtinimo kanko neɗɗo on, kono non joddi ndin ko an jeeyi. Madama noon ko a jeeyi joddi ndin, awa jaka ko an jeeyi golle ɗen kadi. Idan ko ɗum waɗi so wi mo golli ko moƴƴi ko hoore mum gollani, mo golli ko boni kadi artata e hoore goɗɗo goo, ko hoore makko artata. Idan haray ko woni neɗɗo malaɗo ko neɗɗo ardinan